आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पाउगी सक्तम सक्तम मसिदा मुख्यमंत्री ना स्किलिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम हौदोखिबा मणिपुरदा सासिनबा ILP पास सारंबसिंगी मथक्ता आइनगी थबक लौकटपा हौखिबा जस्टिस नोमै कापम कोटिसोर सुप्रीम कोर्ट की जज ओइना वासक लौखिबा मणिपुरदा डेंगी की केस थेंगनरकपा स्टॉप डायरिया कैंपेन हौदोकपा अमसुंग पाउगी सक्तमदा अखोइगी तमेंगलोंग पाउमी रिंगबम कामैगी पाउदाम मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेन हाइरी राज्यसिदा हौजिक इरांग लेजरबसु हौजिक अखोइना इहान हाना पाइकटकदब थबक्ति लमदमसिगी इमुंग खुदिंगमक सेंथोक लेहनब होनबा मदि सिंजाकता मिपाल तांगदनब होनबनी राज्य की हॉर्टिकल्चर अमसुंग सोइल कंजर्वेशन विभाग ने सिंधुना इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा इराई नुमित पांगथोखिबा स्किलिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम हौदोपगी थोरमदा मुख्यमंत्री हाई लमदमसिगी नहासिंगदा मसाना मसाबु थबक पिजबा अमसुंग सेंथोक लेहनबगी पांदमदा स्किलिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम असे हौदोकपनी महागना हाई मपानदगी पुसिलकपा पोचै सिंगाइदुना लेरबदी अखोइ चौखटपा ngamloi लमदमसिगी एंटरप्रेन्योर कयाना कन्न होनबदगी ngasiदी मियोय कया थबक पिबा ngamle पोथो कयासु पुथोकपा ngamle मुख्यमंत्री ने हाई इमुंग खुदिंग सेंथोक लेहनबा मथोकताय एखोइ प्रोडक्ट पुथोकपा मपाना डिपेंड दरकार लई ऑर्गेनिक की ओइबा टेक्नोलॉजी गायने को असोगदिन हंदकी सरकार जिंदा नसारी की 1819 रा के दम सफर रापने यानी इकोनॉमी रिवाइवल टीम माइदना एनाउ जुपन दिना एकोगी माइरा फुटी बॉबी टीम करे मोइस कोई चेंज जेलगा मायाम ट्रेनिंग पी ना कॉलर डॉक्टर दा अदुगी मायाम दुसु इशतुदरी होजिकी मणिपुर की लाइव सिचुएशन से मायाम दा पोषक मक रिमाइंड तोंगबा कनाबु मखना इशू थोइबा क्राइसिस से थोकरे क्राइसिस मा असिना वामा मायाम यावरे असिदम कॉन्सेंट्रेट तौरगा अति लाइफ की मणिपुरदा आइन यादब मवोंगदा सासिनबा ILP पास पाइरे हाइबगी अकनब पाउ फंगबदगी राज्य की होम डिपार्टमेंट की ILP सेलना इम्फाल के तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा हांगबा कंप्यूटर सेंटर सिंगदा थिगटपगी थबक सथखी मदुदा आइन यादब मवोंगदा सारंबा ILP पासिंग आधार कार्ड सिंगमदी सरकार की लोइसंग सिंगी तोंगान तोंगानबा सही अमसुंग सिल यावबा पोलम कया फागटपा ngamखी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीता इराई नुमित पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेन हाई हौजिक फाउबदा थवोंग असिदा चनबा लेबर डिपार्टमेंट की LDC अमा याउना मियोई मापन पुलिस न फागले मुख्यमंत्री हाई हिरम असि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT अमा सेमदुना थिजिनगनी मरा लेबसिंग मतिक साबदंती पीगनी कोई मणिपुर की लेरिबा यलहो मीसिंग सिबु कंजनबा हाइदना 1980 दगी तालगा लाखिबा ILP सीसन नबगिदमक्तसु मी मसाना मई थादना मौसियग्रबा छात्र नारो अदगी मयाम अमा सही जाबा पुलिस न फुबा धरना गी रैली गी थोक्रब मतुंगदा पार्लियामेंट पुथोकपिना पास तौगी इनलाइन परमिट पिरकपनि इनलाइन परमिट पिरइसिगी मरोयबा मरमदि मयाम सुहेना खमबिर कोइ जाति सिगी याम मसिंग याम जदबा फुल बोयबा अदु याम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स लैबा कोई मुटकी गदरा गाय पाखत पदगी पिरइने हारिबको तो सिगी पिरपसि ख्वाइदगी लाइबक थिबसे एखोगी मसिबु इम्प्लिमेंट तौरिबा मीसिंगसि इम्प्लिमेंट तौरिबा मीसिंगसिगी मरक्तसु सिंसर ओइदबा अदुगी मदुगी खुदोंग चाबा लौननबो होनबसु मसिंग मीसे याम खलकबा से ngarang nahan maktada Myanmar dagi changaiba mayamdu akhoi na operation tawramdradi khangmoi adu laiba mission su refugee ne na akhoi laga sumaina khoi entry tawge habi wakhal leitre ri som dai khoi gi thawriba mission nu karai dai changa kono kana kana changai gi na entry tawnu nu wakhal leitre mai khoi dagi dedication adu sincerity si Manipuri jati ayam dagi mang ro keno madawre inalan permit si Bharat Sarkar na अखोगी लेजरीबा मीसी कंजनबा हाइदना भारत की अतोप स्टेट तगी लाखपा मीसिंग बावदा परमिशन यारोग संगलअबने नोई कनमन लुइना आदि परमिट पिरइनेबा मदुगी पोटसे अखोइना फजन सिजनदब सै नुमाइतब सेदि योंगासी आउटलेट मोय तोंगान मफम मंगा सुमाइना लोइना लेबर कार्ड ओइना सारगा इनलाइन परमिट की नियमदा टेम्पररी निमित्रा मंगानी लाखपा थामगी लाखपा थाउंगी लाखपा मागी मतम मतम दुगी मतुंग इन लाखपगी मतुंग इन इक्वेन परमिशन पी अदुबु सही अमा सिदैदा तौरकान मोय हुजिकी स्टाफ खरने
businessman खरे मानर कान मसी हुजी फावबदा हुजी अंडर इन्वेस्टिगेशन लै लोइना हाइबे यादे अदु हुजी फावबदा मिहोय लिसिंग अहुम चांगा मुक्ता सिगी कार सि फ्लोरलेसली पिगिबगी रेकॉर्ड फंगे अन मफम मंगा कोई आइडेंटिफाई तौरे पुलिस ना हाइ मफम मंगा सि अमन कंप्यूटर सेंटर at Namdulong, the mobile repairing shop, Kakulong Dama, the mobile shop, Thangal Bazar Dama, computer center near Babupura, DC Bungalow, office gate, aduga reception counter cell, laboratory rooms road. Hi, Manga si the Sigi gang, Kangu si Torkanda, Sigi labor card sit, Sarambagi Hydra. Masday the Yamanga Kwamana Kugi password. Only some authorized officer can sing about password, she said, Sinarami. Means of the involvement of some of the high-ranking officers or some authorities. See doubtful over. Aduna SITM kind of thoroughly. Justice Nongmai Kapam Kotisor Singamasung, Justice R. Mahadevanbu, Supreme Court ki judge waina Sagol Sanumita wasak laukre. Makoibu, Bharat ki Chief Justice, Justice D.Y. Chandrasurna Phamadu Paibegi wasak lauki. I, Nomai Kapam Koteshwar Singh, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith, that I will uphold the sovereignty and integrity of India to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. Supreme Court ki judge oidringaida Justice Nomai Kapam Kotesor Singh, Jammu Kashmir amasung Ladakh High Court ki Chief Justice oirami. Manipur dagi Supreme Court ki judge oiba Justice Kotesorna ahanbani. Manipur da hantak thokiba ising isaugi matungda Imphal West Jillagi sangangaida leiba Harvard School da dengue na naba mahiroi ama thengnakhi. Pawadu hek phangbaga State Malaria Office ki midyang makhada District Malaria Officer amasung marilene ba haksel bibaki official singna school adu da satuna source reduction tawbaga loinana fogging tawduna makhata na lena asi sandorakta na bahonakhi. Hiram asiga marilene na thangsa numita Akashbani Imphal gi pau kangbuga akhanana unabada Imphal West Jillagi District Malaria Officer Maibam Roki na hai. कोई कमाने देंगी थिंगदुनो हरगदी देंगी वो संदोइबा एडी साइबा कांग से सिगी मरुम को फोंग से कोई पुनमकना आई सादे हौरगा एवरीवन लेरिबा मणिपुर से लेरिबा लेकाय कुतिमक ते लेरिबा मियोय पुनमक अंगांग सादे हौरगा अन पुनमक से याउदुनेबा सिदा करिनो हरगदी कोइना ड्राई डे हाइदना हफ्ता आमदो ऑब्जर्व तौदुनेबा करिनो ड्राई डे हरगदी एखोइगी युम युमदा एखोइना पात्र डिस्पोजेबल ग्लास सा थकबगी सिनम ने खंगदे और एखोइगी चफु काइबने खंगदे और कोइना पोती प्लास्टिक की आइटम कोई बातिन निखने लैउरबा मफम सादना कोइना हेक वारकता और वाखोंगदा और उखोंगदा हुंदोगा थमगिबा और लिकली वर्स हाइरिबा मयाम सिंग असे कोइना कैदोक्तारे उपसन लगा थंबा और मदुदा यावरम बैसिंग दो हाइदोकबा हाइबने कोइना अदोम हफ्ता खुदिंगी चेक तौ संगेबा करिगिनो हरकांदा देंगी वो संदोइबा एडिस हाइबसे हाइरिबा कांग असे मसा इसिंग अरुबा इसिंग द कोएबा अदु इदादि अरुबा इसिंग मोइगी मसा को बोमसे कोइना लैहंद्रगदी हाइरिबा देंगी संदोइबा एडिसी कोइना कंट्रोल तौबा ngамदि अल्टीमेटली कोइना देंगी से कोइना खुदुम जन्म ngамदोइनेबा Manipur da Stop Diarrhea Campaign lisingani kunmari nithokaba numita hautoki. Campaign asigi kumsi saigi slogan na diarrhea thingba masung luna na leiba madi ORS sejunaba haibasini. Imphal gi lamphel patu leiba Indian Medical Association gi holda campaign adu Rajya gi Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan na hautoki. Campaign adu haudol aduna mantri na hai campaign asigi maroiba pandamdi pokpadagina sahi manga phawbagi manungda leiba angang singbu diarrhea dagi ngakthokpa amasung diarrhea na maram oiduna sibigi sang hanthan ba haibasini mahakna hai. So that even in this focus districts, focus location, identified the one of Akashbani Imphal gi pau gi saktamda ekhoi gi Tamenglong paumi Ringbom Kamaina jila adu gi matangda piba pauta. Tamenglong Mahu Road National Highway 137 Construction Company singna laibak amadi nung mafam chana hondok tabana turen gi ising asi thingjin badagi
ising ichel direction asi hongkhibana maram oiduna Tamenglong Renglong khunja singna tampak lau uramba wangkaijang gi lau sing barak turenna nengkhai hankre masi kumsi maru oina June thada nong leptuna sukhibada thokhibani wangkaijang hairiba area asida yumlak nipuni thoina chahi humdra hena lau uduna lakpani adubu Tamenglong Maho Road Construction Company, Kalyan Infrastructure Private Limited, Road Bridge Private Company Limited, amadi Jandu Construction Company Private Limited na dumping site dumping taudana barak turen manakta laibak inthaba amadi nung quarry lauduna barak ising mahausa chenbadu thengjinkhibana masigi phibamda lakhibani haina wangkaijang Farmer Welfare Association na asomna phongdokhi hairiba low area asida yumlak nipuni thoina low uribagi manungda yumlak kontra humdoigi lowdi barak turena nengkhai hankre masida low uba singna chahigi chanaba konaningai tin chani degi hena phanglambani haiki ising chawraktuna low nengkhai khibada lowda farmhouse saduna leiba lawsang singsu yauna isingna pukhre hairi Gongkaijang amadi Barak Valley area gi lawpham sing asi Tamenglong district ta khwaidigi leihau phaba mafam amani maram aduna phau lokhiba matungdasu hinjang napi amadi aluna singba thaduna inthamthagi hinjang sing puthoktuna leiba mafamni Sahi kuina dagi low urakpa asida ising kaya yamna chawrabasu amadi masigi area da semba Thokchom subdivision phauba barak thong ising ichauna mari mangarak pukhrabasu hairiba lawsing asi kari amata tawramdabani haina law uba singna phongdokhi maram aduna government gi mari leiba authority singna law amadi lawsang amang ata thokhiba singidamak matik chaba compensation pibiu aduga masigumba thodok asi amuk hanna thoktanaba section thorang lawbiu haina appeal tawrakli Wangkaijang Farmer Welfare Association gi secretary na phongdokhibada masigi lawfamda law uba sing lakadoriba 2027 da chahi humdra manga suba oina Platinum Jubilee kumhai pangthoknabasu thorang tawribani haina haiki hiram asida Wangkaijang Farmer Welfare Association gi secretary KC Kingliam Mangna asomna phondrakli Renglong District, Renglong Village, Tampaklao, Wangkaijang haina ipu iparom digi uriba lawbok ni. Lawbok sida mi 42 household na uriba lawbok ni. Asi lawbok se Renglong lamda khoi digi fertile land ni. Aduga 2027 da Platinum 75 years Jubilee celebration tau gadabani haina leiriba lawbok ni. 42 household asida 33 households se Tamenglong to Maho Road package 3 Kalyan Construction Company sina nung aduga laibak se dumping tawdabigi barak turen na da blocking tawraga asigi isingi direction se tungan khre aduga ising changhalaga 33 law se pura thukai khre aduga government se khara priority hoina yengbiba akhoi lawbok gi chairman secretary aduga akhoi executive members in singna request tawri Matang asida Akashbani Imphal gi I pau kangpuna puthokpa sayol gi pau gi saktam loizare khomjin ba musung puthokpa Thokchom Jogendrajit lijakhiba Maibam Dwijamani